Difu Basic Training Center long akimitok lang arona puthak krung sai kibi. Summer Star Tour Fan Meet and Mini Concert Difu Joysing Duloi Auditorium Hall along Kipadupon. Korean singer Jang Han-yur jumesen alun parjutekang. Ulukunci Police Outpost ke Parlo angkang Amri hawar along kanghuk cimit me pinabang puapan Police lapen VDP atum celang sikinep kang nang. La Horizon along kece aso atum Karbi along le kecirai ji apan ram nang kepan. Pracharia song Difu Revenue Official pencenglok lochali asong atum antak kahum ridam awelang. Kardom Karbi prime time long penili junality mungpi non birdang ton pen arju ikha. Difu Basic Training Center long jakhong ingkora isi lepen jakhong ingkora hiniani akimi tok lang arona puthak krung sai padu pusikat news hempi aphirang kepen ladak birta nang pale. Karbi anglong lapen Difu Basic Training atum celang pen Difu Basic Training along akimi tok lang aron mate New Education Policy puthak krung sai padu. Krung sai along akimi tok lang arona puthak kacetan kecimum aklong paledam. Krung sai along Karbi lamed amai pusuren kramsa Hempu mukrang atorbar amai pulun se timong Basic Training Center Principal Dhan Singh timong Daida Principal ka Criterion P Assam University Difu Campus athan bang kuru Dr. Robindro Teron Eastern Karbi Anglong College athan bang kuru Mondor Teron lapen pinang antok lang asai puatum cetong dun. Anik pachiri kita na penjara itu pini ipajut sia long na itu kecirai pon alam tim kan itu Karbi Anglong tanwas kansela hin pen la non new education policy to 2019 na puta isi saikulat padunangi pu isi data na pachini do kita labak so ate pensin ni tum tak light na pensikin center ho pensi ini apartment saikulat tapi pagino jasimet ni tum imang pon na position pon na ke new education policy 2019 labak so puta Lada ni tum jiwa pon jese ni puta lam Muhammad ni tum Karbi language kusansi properly implement pon thekima na kusansi implement pon labang sa puta se ni tum kapre kiti makin se makin tum lamela mai asong lapen cases lapen kesi lapen university campus Assam University lapen college lapen ke ambang langsung kapre ka disiplin atum hanten di dan semua bisa itu lapen ke isi dalam SSC lapen ke disciplinary department PD so hin pen kado bitom itu ba ki sai long ka lapno no sini tum recording hilang so recording apa tak isi aku minus council ham submit ko council aku sama raso ko tak na kontusi 24 ni bangke kado balik penahan kursi aku ada sih centrally situ. Oke. Greater Difu Bazar Committee hin pen patir piponsi jakhong ni phaing kore hiniani ada papor malom Difu Bastian angkang ligbuk livoi lapen langbung langplet ajukido along ansang ti harong kithok. Becengapura hudlote ahin tower ke hinu ason tak taksi Difu Bastian along ta bas kapasang adung ligbuk ligvoi langbung langplet lapen tower ke hinu pencenglok bas katewarji phan anta kisungdo lapen bas kidunje tum kitam kibang aphan akatora theklong si GDBC amai phu biren rongpi kongchun bang Anderson rongphar lapen GDBC claim rapet atum pen harlong sangti thok pen tower kiwak ajo do an along kapapleng laso saya long bus driver conductor pencenglok rat atum sitami la an suse GDBC achethe pading ji aphan hir jume hang pidun Musika lapen Karbi Anglong Chamber of Commerce atum pen patir piponsi Difu Joysing Duloi Auditorium Hall along jakhong ni phai inquiry sian ningwe Summer Star Tour Fan Meet and Mini Concert along Korean pen kewang Jang Han-yur nang chitong dun pen music aning ke hang parpik arisoi jang atumapan aning parong tekang Korean adet along music ahin amen kachithang klong alun sepo Jang Han-yur pen Karbi Anglong arisoi jang atumapan lun kilun lapen ke pathu pen aning ke parong tekang
aningkan kaprek ke bang thujia hut la an su se armu ka chingrum thek ji la pen music anathu aning ki rung verji aphan jang hanyur pen aning karong achili Karbi long arisoi jang atuma phan rik tekangsi Nagaland along ri along an ki palidam ji aphan bar thulo I feel very honored to be the first Korean artist to perform. And I want to thank everyone who made this happen, and especially the fans who came to see me today. If it wasn't for them, I think I would have never been able to put this video. So thank you very much to everyone who made this happen, and I had such a great experience. What will be your message? So I did feel I had such a great time. I love performing for you guys, and I loved your reactions as well. Thank you so much for your lyrics, and I wish to come again. So we love you, I love you, and all the stuff obviously you do. So thank you very much, and I hope to come again. Thank you. Thank you. West Karbi long Ulukunchi Police Outpost ki parlo angkang Amria Hawar along Rada Phan Kapadoso jo kanghobang puaphan jakong ni phai ingkore sia jo por phai sir kep rachitim apor malom police lapen VDP atum chelang sikinep kang nang long abirta chinthong Hawar pherang kepen nilitum kat news sa hemalong birta nang pale Amria Hawar angkang ki damtang ciklojon po aprang jo paring kachong hu pachimit me pin rong asor kachubirti akhi atat kachong hu abang puaphan Ulukunchi Police Outpost lapen VDP atum chelang si kinep kang nanglong Amri ada pan padoso jo kang hu abang Putin alum Ravi Kro arong Amerikar sabura Kro asopo waitong Kro ata kresir kep pusi pang theklo kidam tanga chiklo bir sing ki turbong teron ahem akulat miki kai pita alang lihenlo pusi police lapen VDP atum athengo chiko bier lapen alang tum kang hu abitung along bang proxia phaido puta chethan Police lapen VDP atum pen non bang prok atumapan kinep kang nang jiapan prek jam adimalong kelang cari padopon bom luputa berta ribdon long Den arong KSA head branch pen patirpi ponsi den arong Harinapur LP school along alir alon pen jakhong ni pai ingkora isiani katalon na berta phirangke James Milik pen berta nang pale Rat amai pike paman pon along budho terang pen kacari pon amaya long alhisar po amana peng pen KSA klembang pubarim rolen ingti apora teng pen chetong dun phapang jang alhiaman pen thorom sing ingti KRAA KSA CEC pen chotro teron Koya sing ingleng chupha alhiaman pen raju ingti raju terang amor tiso pen angpata den arong KSA along man peng ki do atum chetong dun man along prang thegi purote KSA bai sibat do ingi lalo lamak KSA yo si chingron thek the purote si paprang mangke sungkung ate khe ke KSA pen sikal ja ate khe amor bung chi pujara pike isibat do de pen ke amor bung mangke puni jong se khe amoy arbung chipulo pulong te lohchar la song mangke isibat ni lan etike khe amor bung une lapen paprang dam thek nelihin pen ke lan se ninge chapo Karbi khe ke isibat do ne lasi longri paklana kheing thurna pote lochar la song isibat do ne Song poveda je bang relasi mo kan nili hadat ka putar mati nang litum hejan jong sila so compromise khil prunte radda do bang nang compromise utte ate hala nang litum nang compromise je to bang ni to bang aja ni to nang puita asap ke kecing li le do ko bote hal nang tum bang si nang ikol ke pang keng ko mati oke ni tum ko kono di bang nang litum ya ni kan inura munda men ke gara nang ni mati ten li ke nang la ke baga tum ki pang rek ke bang moment kita na super chip Wali ni lagi pang teman lah alok cina ke meeting long tu ni mo nang litum abang so na bang kem back nang lang bang te Juguson anak tu pima kenangi nang litum tak so kar so bama dan lakar pi long pulong te la language teacher har so guna ni language teacher bang le important pinang po asal la ini menah language Karbi language so bang bukan hal bukan aja dapat lah beta nak Karbi council ke matang council mati matang council pan pen tu ikon orang bola lagi mau
Har state government, central government fund pilih tu. Nang pipit nak lagi ya. Kita solai naik lah sih. So hai bagian tu kes itu bagi tu pilih. Kerana orang semua tu ni non ningkan kau anu ni dah high school orang tak. Saya akan dia. Cita itu ciputat kita ni ni kita parang kali. Cita lah kau pilih ni amiti. CMM berapa? Ulung tu asal parti long non. Juno bangdu. Hokalam ni kita parang ni. Pensong bong per ni panang oi nak beli ni. Sampai non malom so poropan birda Wellington Pexena. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor, check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam.
Hinamo Piputot Birta along Wangtulo. Bokazan subdivision Angkang Lapen Khatkati police station ki Parlo Khatkati Gatam Basti pen La Horizon 2nd ASRF camp mate Hotel Dream Sky along an pang thek ki chia suatum Rampansi hem ka chikim jia phan longle ki ra sanchom pai chingkai si chirai bomlo kema humi mi alam abangki hithi ruini ruithom aprang malom penlo laso along le ka chirai jia phan ram ke pan ki cheng sita pinier ni anta Racharia song Lochalia song Difu revenue official pen Karbi autonomous council atum anta langdam pli atum anta ave lang pusi non he jong phirang ke pen birta nang pale Kidamtang pinang aningkana prang Nilmarti state atum cheraisi sa arong e pen sa abiri pinchonglo sa abiri ahem puchuwai joya pin naga tumaphan ki Georgia lamdulo sita alam ka huridut ajok pajolong ledet api lada isi thedung army camp ki kim japhan Karbi autonomous council pen lamdon chitoklo sita pinang aningkan kidamtang apita army camp ki kim japhan alam ka bidet ajok longlea ki joy ki bitan theklong si antan pen gewang ki che asoatum mek chibilor larlo laben pinang an akiche asoatum chipeng si angthin chipathe pen don pharo ki thom su se la so longle along ram nang pansi hemrit ki kim ji apan ka chisik pangcheng bomlo ladak thek dam longji hotel dream sky anung pen lemon grass farm Chitralekha SSG La Horizon Bagan Amen irsi pinang along le chirai lo lapen adungarai malomta prek jam akai dum chirai dunsi kowe arong hai huata e thailo lasi prapchin pen Karbi autonomous council lapen revenue official atum chalang dunde pulote mokewang jani ke La Horizon da Nagaland manteji angring thetano athera solong le ke papan along arlo pen naga tum kachirap dundo pusi isi angkrak pen birta long dun West Karbi Anglong men mijisa ik arong along bijonia phat ingrup krehinia ruipi ke joy pusi kat news along birta nang pale birta kelong atengke men mijisa ik arong behem abia phan ingrup krehinia ruipi jakhong kora isiani joy eta phi jakhong kora hiniani puthot adon kaprek hihem abi ki joy jia phan ingnam pen rong angbong wang thu bia phan ki joy boma hut rong asor inut panghinia tum ruipi phan theklong pen ingrup krehinia ruipi phan nep cheksi Achithok phamri pen kok chek pusi rong asor pen pachini men mijisa ega rong ke ruipi do pusi jithan Karbi prime time ang kelabons kang ton peklo tumi thakmi kurwang thu